Pozdrav svima! Želimo da vam predstavimo novu igricu, a zove se Potraga za skrivenim blagom. Objasnit ćemo vam u par koraka kako da pripremite crteže i kako da se zajedno igrate sa decom. Kao što ste imali prilike da vidite na fotografijama, mi smo sačinili crteže od predmeta koje imamo u kući. Na tim fotografijama imate brojeve poređene od 1 do 7 i na kraju blago, kao kovčeg nacrtan. Kada budete postavljali i sakrivali te kartice, krenite obrnutim redosledom od poslednje tačke, odnosno blaga, pa od najvećeg broja do najnižeg broja. Tako da će kao polazna tačka deci biti broj 1 za traganje za skrivenim blagom. Šta je to? Ukoliko niste vešti da nacrtate predmete onako kako ste ih zamislili, budite bez brige, jer utoliko će ih deca teže pronalaziti, a vama će ostati više vremena da popijete kafu na miru.